teh ngait tapi ari teh tinggal leuling kumaha deh kayaknya jauh di imah teh berapa yang kudu dirabutan nih ngaritnya ditangkal awi saha bangun loba iwungan deh kayaknya di ala bangun pedo di kerecek gini nya perempuan ka dieu tuh dek ya periksa kebon bantur ya bikin nama alus dek itu anang awi dek gimana gitu lakukan duit mah ceban-ceban we mah itu sahanya bawa naik madok awi hubungan jalan beak atuh mau jadi awi woi naon sia mang keur nempuan ieu awi deh kan wek malingnya maling lain mang urang mah naik maling ngarit urang di dieu Mana mang maling mang? Mana maling? tuh itu maling mah tuh api ngarit Oh, orang Uber ya? Uber. Nah, iya gening maling teh. Oh, teh mang. Bukan boy. Kawan aing mek ngarit. Iya ya malingnya teh orang babe coba buk lah. Ya sieun teh ka urang ha? Enggak tinggal ngarit di karena ditang maling tinggal di sini ningali segera. Ngarit aing poho di teu kabawa aritna teh. Di mana sadit we ngaritna? Waduh, mana mah waduh, kitu mah dulu. Patain ku ngacarita aya. Anu dibikin figuran ayeuna mah. Mending kena paok ke cokot dina. Tangala euy. Itu balik aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu undur diri. Sih. Pamit dari Sabuy kemana? Oh, sabuy kemana? Oh, gini. Bete kumaha? Iya, aneh. Kenapa coba pecakan kemana? Heeh atuh. Itu jadi langit. Ini kumaha euy? Jangan ini banyak. Wah, kena prank. Kalian kena prank.